Creative Voice na kwachiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity kanyine Loyce Gava erizoba nsande mukuru cecero cha mataji kandi birone 13 byo kwa kana 2025 ntwisha kwisi aho amakuraga umbwijire. Family y'abantu mushanjuru abebayo chizo munjuru mu cyari cya Kiremba ho mugomboro ya Ruyonzo mu district ya Kegegwa nibashabo biringaniza bwanyuma y'abantu abari kutekatekwaho kuba bakozire ekikorwa cyo kukwata bakahereza bakarekurwa. Abantu bashaba President Museveni n'abanyabiragiro mu Uganda kutaho mu nshonga zabo kubahwera okutunga oburinganiza. Kuguhire abinazi bakatahereka ya John Kabatangare omucyaro cya Kirembo mugombora ya Ruyonza district ya Kegegwa bahemba mu Rahanju ahaferiremo abantu mushanju obuzibu bukasibuka aha verbal judgment yahirwe chief magistrate in court verbal judgment eyo kuraga nti muzeyi we nayenda kubinga abantu omwitaka and it was not true so kubacurire nti omuzeyi ariyo naza kusinga urubanja abantu basharamu bakora ekituru kweta attack bamurumbanye kiro batemurenju bagishika petroli bagiconnectinga ho murro enju yasya abantu abaferira umurro gubarumunyeneka John Kabatangare omukazi we nabijukuru batano abana babagenzi nabagira ngo cyo busasi abantu 13 babakwasurwa bari kutekateka kuba bakoze ikikorwa cyo bwinazeki ngo mukaga bahereze kurekurwa bariyo no bari yabutara bakafuna bail temporary bails kuruga omu high court mu Bende aba bantu right now bari yahe kurugire kinte kibakozire na no kubatemira abantu madeyi bakozire amateka injiri turuge shoboro kiruho kake tukabire ntumanya ngo umuntu nayakora madeyi mu ibiri hine ngo ku government eri kugireta hine ngo ku government eri kubasa kutahayo ekayamba abantu abo konkito tine ngo kutufunira ubwenkanya tine ngo kutuyambirwe abo kuba abantu abo tugerizo kwata abo tubintu tumanya ngo nubo kandi turi kubamanya ngo nubo tine obujurizi koti ebari kwiye bari yaheru bariyo ni barya butara tugire kuzo aho bakwani ba receivingira nankani zabezo twashanga umuntu omwe ariho batayize mu system hata abandi twayibuza ati bubiru bakasitunga bata zitari mu system ya court ya high court okorugera abana babagenzi bariyo no bageza kugariza hweka konka bare kwirwe bariyo no babatina tinsereza kabinisha abagavumenti kwe kuba ne tukundira kakiremba ije yitaba abataka ba Kiremba nabana abo bija tustama nabo tureba ngo twagaruka muteka batereza abana abo na nabataka akuba imbere tuziri nungi abwo abana abo kuteka bazire babo kufa na nabataka bucarugiriho na bari mu buteka baryo kwene bagurucera Kano Alex Bright or RDC wachegegwa shabera abana bakwija bakakora reporta haba hino ko batenesereza kandi nawe nka RDC yaza kwimukira mu nshongeje. But the good thing that you have raised it, I'm going to follow it up. I will not wait for them to come here. I'm going to follow it up with the security structure. We have this on the ground, we have police on the ground. Turukugamba hono mugambirizo w'ekitongore kiramuza hasimu ebe nibyo tugambire. All you need to know is that some of the suspects in that matter applied for bail before the High Court at Mubende and were released by the resident judge on bail. Those who didn't satisfy the court were denied the bail. Others did not apply or are yet to exercise their right to apply for bail. Bail application is a pre-trial remedy under the discretion of court upon satisfaction of certain conditions. The matter is still under mention. Obutikiriza n'ubwona n'ubukomoka hitaka area acres 52 gasha kwa Philip Murangira. Philip Murangira President Yoweri Kaguta Museveni yasemera amashomero ahabo murumo gurukorwa okugunjura abeyejumbye moyo no kubatendekera aha musinje ogwedini. Abigambo bya President bishomirwe mu butumwa obushomirwe Minister wa Government z'ebyanga Raphael Magezi izoba ryanyomwebazyo aharubweranyanje aha mukoro ogwo kwigure ekanisa omwishomereryo.
President Yoweri Kaguta Museveni asemera umurimo guriyo no gukorwa amashomero mu ihanga na munongago agarukombe ko musinje gwe dino mbeji obutumwa bwa president bushomerwa minister wa government z'ibyanga Rafael Magezi amukoro gwo kwigure kanisa ninga shichapo aharubwera nyanje garuzi mu district ya Bushenyi. The completion and commissioning of St. Paul Chapel is proof of the school's commitment to raising God-fearing students. In most cases, the schools emphasize only academic excellence and neglect the moral and spiritual development of the students. This creates a big problem for the country. Ona president asimira abo bona bateri tafara hamurimo gwo kombeka kanisa yabeji ahishomereri. It is written in the book of Matthew chapter 4 verse 4 that, open quotes, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God, close quotes. Ekanisa eji eshorirwe Bishop wa Western Kore Right Reverend Johnson Twinomujono kandi arabwira beji okwerinda kushemererwa kwa Satani bakefuza bwa nyuma. You will feel pleasure. You will think this is good. Oh my goodness, oh my goodness. Listen to me. Shortly after, you will discover that not all pleasure is good. Bishop Twinomujono aina masikongwe kanisa jineja kuongera kushikana sabeji hihi na Ruhanga. Ntwenda Ruhanga. Nambwe twashaba mukama nkumarazo muchapomu mwashaba abahurire bambe. Abahurire. Through your selfless giving, you honor the legacy of Bweranyanji, ensuring that the future students will thrive in the same nurturing environment that shaped you. Bweranyanji is a school. It will pass the test of time. The legacy is anachronistic. It will live on forever. Omuhandiki w'entura habwa ministry y'ebyobwegyese Dr. Kedres Triagenda ashabira bejo kugira obwesigwa n'amasiko obwire bwona. I'll be a faithful student, I'll be a faithful worker, I'll be a faithful housewife, I'll be faithful. And the very, very last one is the consciousness of accountability, and it's in that parable of the talents. Omukoro gugukirwaho umuhabuzi wa president ahanshonga z'ibyamakuru Mayor Karoro Okurutu kandi asimira government ahabwo kwimusira kariya bakazi. Please take our appreciation to His Excellency. Not just for what he has done for this country, but for the much effort he has put in the empowerment of women. When he came, he said, when NRM came, we called out women, we called out girls by name in public. President Museveni ahiriye umuganda gwa miliyoni 50 okutenteba mu kanisa eji gasha kwa Abraham Muganzi. Minister w'ihanga ahabwe sente Henry Musasizi yayoreka ngu n'obwa abajungu bakurekeraho kwereza government sente ihanga narubasa kwebisaho. Musasizi yagambe ebi obyaba nagambira hakushaba kwekiro kya mataji ahari Our Lady of Good Shepherd Rushoroza Cathedral omurikabale. Musasizi yabari omujenyi mukuru aha mukoro gwo kushaba aha kiro kya mataji aha Our Lady of Good Shepherd Rushoroza Cathedral omurikabale kandi habaho no kuchinga kwa Cultus Week. But coordination, integration of these projects in our program, because I have been looking through the book, this is exactly what we do as government, what we discuss in the parliament almost every other day. We shall sustain ourselves. We shall suffer, but we shall not die. That is what the president has always guided us to do. For instance, when the Americans left,
musasizi yasima ba Caritas ahabwo kuhera omukurwanisa obworo mwihanga. We have discussed that it is very important, if we still want Caritas to thrive, to support our people and help them out of poverty. We have seen that we need to have at least each diocese to have one social enterprise that it can do very well. The meeting when somebody proposed mindset change. Part of our mindset change and part of the way to help us in together trying to work together and journey together. Abebembezi ba Caritas bayereka ngu omusandi bamazirika bari batiroho buryo obwo kwebisaho obw'empabuhwezi ziri kuchendera. Omugandi omuhwezi wa mukuru w'ihanga retired Major Jessica Arupo yashaba Uganda kwetaba mu program za government ezigenderire kubihomboro. Yaba ariyo mu kushaba kwa mataji ahakezia ya Vilka omururembo fotopoto. Programs of government. But I would like to use this chance, if Lord Bishop allows me, to remind you that it is your responsibility to always respond promptly and expeditiously to all government programs. Alpo yashaba abakuru b'amadini okukora ekiri kubasika okwatiraho gavumenti omukumanisa abantu a programu eziriho kurwanisa obworo. Part of the advocates, all about, especially the rural communities who may not have access to the radios, but they have access to the religious leaders, to always remind them. Two crucial and very important pledges. These pledges are not only crucial or important to the community of Poto and this region at large, but also to government, because they are going to increase the tax base, to create employment, and also to add value to our commodities. Misa ebembera Bishop wa Fort Poto Diocese Robert Muhirwa akiki kandi yahanangiriza abantu okukora tere cyo kureberaho cya Yesu. Gasha kwa Job na manya na Jordan Nsingwire. Habashatsi bitu bamakuru abakristayo ho mukanisa ya All Saints Rubindi n'ebicureke bindi bayihanangirizwa gukora hejuru kubasika bagarura makagabo omukanisa hariho amasiko ngu amakagagarwa omukanisa nicija kuretaho obutebekana okukwatanisa no kumaraho obutabanguko omuri amakamenji. Kwahebwayo Harriet Tungotyo mukuru w'abakristaya wa All Saints Church Rubindi owabanagamba n'enkuyanja y'abakristaya bayetaba mu kushaba kw'ekiro kya mataji aha All Saints Rubindi omu district ya Mbara. Amataji kandi turi kwishika Yesu Kristo nataho mu Yerusalemu n'ekitinisa kandi nkabikiriza izobe n'urukuru munonga ahabwe kanisa ya Church of Uganda ntubantu twishika obu Yesu Kristo kandi kitwisi oguma nkituhiga nkabishemwe okuguma turi mu kwikiriza kandi Yesu Kristo arikwetebekanisiza obu yabe nakuhendera umurimo gwe. Twashemerwa munonga bw'izoba ry'izoberi rya Palm Sunday kandi twaryojumbira munonga akusaba All Saints kandi kinkuba habura munonga no kureba ngo bagumene bashoma Sunday mutogo tashomye Sunday no wafirwa bingi. Aha mukorono gwo gumwe habaho Easter carols izaba zirimo empaka zo kwimurka omumyogetari munemwe eyaberimo kweshongora ekishongoro cya kinana nemwe kurwo muzaburi. Hona habaho empaka zo kukumba okushoma Bible hamwe no kuhaya ebitereki.
Adonia Mpumwire owaba ari umuramuzi w'empakezi kandi omuburizi mukuru nagira ngo empakezi nizongera kushikanisa abakristaayo no kubareta heihi na Ruhanga. Siyutiya y'omunyanko omukazi w'omunyankore kandi akijana niba ekabera kapo shija n'omukazi tukabareba nabo tukabahereza maxi tukareba ko bari kwehungura no kuba kutambara je ekindi ekyo twatwindo gukora izoba no kushomesha tweka Bible omuntu yanayija shanga hakapapara kiyaho ekeke cyaranga atshoma turebe imishomere turebe kwa kura turubonero zoba ahwa isakarozi mugongo niye kwija kweshongora yona harimo abacyara abasheija eminyeto ngo ujya ngo imyeto hateri yahishomero nicyo etakuza kwetabira mu ndonga kuntu kukira munonga abacyara kugira ngo bakundo ikanisa nibija kwetaba umupakezi mwene kina bahiga no kubagambira ngo urumuzire wena ariye kake abike arukubikira kushomesa umwana we umurukundo kandi umuri Yesu twena turi bamwe umuri Kristo mweni mbazimira kimwe abo kunda mukama na nabo kumwombekera. Umugande abakristaayo muri Ngarama bukanga isinjiro bayegita aha abakristaayo abandi umunsi yona okujaguze kiro cya mataji aba nibagira ngo kujaguze kireki nubakireba nk'akabonero ko busingusi. Ona hizoberi abakazi bajaguza ekiro cya Mariamu kandi ririya niteraho abari umuburizi w'izoba yabahabura okuba abakozi okuhera amakagabo n'abashija babo okugira entunguka. Yesu abahumu Yesu n'umushumuyi ibyo myaka 24 n'abagande y'ushwe Yesu n'uwambasise Ndirusi n'wamanya na Abdul Karim Sengendo. Mwebere habashatse bitu bamakuru reka tumure ho tugarukana ganda makuru. Umuntu orukundeba ninko habuze bwo kugira ngo yetandikiraho business yawe eyakasente kaca ko kubasa kandi urebwa ngo business ejo bano kugitandika girondere umwanya mungi ogwo kureba ngo no kuba no utunga ba customer kandi wabone business yawe nyabura bo wagitandikire gigerera mu mice mungi kandi urebwa ngo sales zawe ninga byo buguzi byawe na bitamburo mu misho kandi urebwa ngo business yawe ejo waginywanira na munonga ahaba supplier babo kubasa kwebintu na munonga ahari technology urebwa ngo business yawe iriyo mu mutindo go kugira ngo umuntu twakwa nagenda nabasa kugirondera asumu ninga ha murembe a website abase kugifuna kugira ngo utunga abashubuzi abari hiha abakwende abakwerire kandi ugaruko tunge n'abashubuzi abo kubasa kwagira abarahari na business yawe ejo aheri. Cyo kubanza byona wanda tangaroni wenda kubanza wagira need ecyo kukosa sentezo waba kutunga then ogira mind yo kuza mu institution yone yo kwenda oya musente omuntu wena abinja batungukire kujya za roni wajya roni ukagikosa kurungi umubwiye bwabo roni yawe ne kugira umugasho bazo gira intasya utakariye roni umanye nkora tunge roni eji obwe buza kwika oshashuri. Are you in panic? Or are you afraid to make a move? Don't
Don't worry, with Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Lwa MTN olukiiko olufuzi n'abakozi ba MTN tuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri olw'okutuuka ku mazaalibwa ago ag'emyaka 7 egy'obuto. Tusaba obulamu bwo bujjule essanyu oyongere otuzzaamu essuubi. Tusaba omulembe gwo gwongere okuleeta obumu n'enkulaakulana mu Buganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu. Wangaala nnyo omwana wa Muteesa, wangaala ayi Ssaabasajja, wangaala maaso moja. Weyarenko mwerere n'omufaratsi gw'omutindo kandi nuguhangara omugongo omubiro gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho orukwenda Resform ensi y'ebiroto birungi. Ebiro bikuru ebi shemerwa n'abanyamukano. Fins Medical University yonka omubyo kutendeka by'obushaho byonka omuri East Africa neyeto kushaba ahabwa intake ya July na August omashomaga Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery, Bachelors in Pharmacy, Bachelors Nursing, Bachelors in Midwifery, Bachelors in Medical Education or Tutorship, Bachelors in Laboratory Technology. Naza program is a diploma ezirimu Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Weekend Program, Nursing Weekend, Midwifery Weekend, Medical Education, hamwena neza certificate ezirimu Nursing and Midwifery, Pharmacy, hamwena nezindi nyingi. Tushirire ahitajirite rukuru omuri Poto ningashi oteresimu noti mushanju munana mushanju chinana nemwe ashatu n'itano nshanju n'itano narishi tutayire ahakibanja chitu www.fmu.ac.ug. Fins Medical University, saving lives, our passion. Ayi bene nze musajja wo Stuart Kalisa director Mpenko New Drink ngamviride mu Bende district nkwagaliza amazaalibwa g'emyaka 7 amalungi nga bwe tujaguza nga tusanyuka olw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka beera n'ekyokunywa kyaffe ekya Mpenko New Drink ng'eri mu kacupa akalungi akaliko ekifaananyi ky'ente nga ente y'amayembe amawanvu ate tulina ne sabuni yaffe eya Mpenko ni Star Soap nga naye eriko ekifaananyi ky'ente y'amayembe amawanvu kyetwekakasa gwe mutindo ate tuli mu ggwanga lyonna wangaala Ssaabasajja Kabaka. Mpenkoni. Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukhereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchemo obushaza akaru ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burungi bwo murembe aha bei nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto rwatora Katete ijuka ngu nibo ba director ba
Skylight Hotel Rukungiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 36. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amashimerwa minji ntabarusi ababona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora chai chenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu note mushanje ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga note mushanje ina itano ninga note mushanje ina note rukumi. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing, hamwe n'agandi minji. Amashomaga gona ngabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu Rukungiri kandi kwehandikisa nukugendo misho. Tera inamba zesimu 0 mwenda mukaga mwenda 0 kandi gabeji kwegizire yatuyambe kintu cy'amana munonga yatuhereza za piki hata ituyo ntuvuga tukurebera family zitu yagaka yatuhereza esente tuziyamu tuzuguza akwa nkito ba boda boda tukiyatwiguza mugabo gwitu nteka esente zitu mwino rero tuzuguza ki tuguza ba memba mwito ntusima kujangu ekatuyamba kuizo muri kagaramomo abantu mwena tubashaba kwiza mukatwagira mukejo iningo mboda boda yitweji tukafune ntunguka igarabu weju tifa masako igabu iziro kwera omukutungwire ntasiya yawe shanje butare chamuhunga bushenyi district ningo matajigitaga weju na kanunka branches omuri buheju district na kagarama branch omuri kagarama town council ntungamo district tera note mushanje munana mukaga note 13 note 2. Kurka yumka humro umureberezi wa Ankole Right Reverend Sheldon Mwesigwa na shababa Kristayo okushemeza mtima yabo ubwo barukore birunji nko kubiburi erukushaba umureberezi hebiyabwambira hakanisa ya St Luke Chinon Church of Uganda aho birisa bwayirundanira aho kuja gusekiro ca mataji. Umureberezi wa Ankole omwanyugo yayakirwa omurisa Reverend Emmanuel Munyaneza Sabadikon wa Chinoni oguyana hweroho abande barisa omwanyugo omurisa Reverend Emmanuel Munyaneza yamwanjira enju erine yombekwa okuraromo abahereza batarimo nabamukano murebezi yabyaraho ibare. Lord Bishop team yawe yobusaba dikoni ekwatanise no burisa turebera ngunywe n'indaraje munonga konka curete na staff abandi tebakuraraje mwe tugira ngo program aho nyizire Steho amajashatu umuryemwe turete naza kuba nararaha sekurtaraha na accounts aha rero kandi umburuzi wenju yo ajine none my Lord Bishop page nenju yawe twanshaba ngo tubyarire wibaye ukamaranga ubushoborozi bwona tabusima abwe kitekateko kirungeki oburisa komugumwe kukonja kujaguza echo cha mataji obushaziremo okugurira omurisa Reverend Emmanuel Munyaneza echiruka okonja kutambuza je emirimo yoburisa. Oltayayo Bishop Sheldon Mwesigwa omwanyugo yahamya abaronde bibere bana omdin yechikristayo. Kumwakira bye Sabadikon nani mbuga bisho bire cyaha hari yangira ngo ameza 3 nakangara ameza 3 Mbabazi
turereje eyitata hibare turere motoka umwezi ashatu kuri murakoze revyo nijyane gakora binji mukama yongere kwebembera no kwasa no mukazi wawe nabo hariho binji abimenshi ndozabo uzemereze turere aha haleluya sana kubona ikindo kwibuka izoba ry'amataji Yesu taho buri wese ari mu next kwibutsa abo kuba akabakozere imirimo myinshi yo kutangaza konka ari yatambiye ari yakirize baguma no kusima imwe n'imwe nico cyarariko mu kanisa omugandi ishabarisa witwa Ryambara Archdiocese His Grace Lambert Binumugisha yasima abikiriza abatwire omutsibo abukunja kukoratera eberagiro by'edini drama ninga uzano kurunzano kumuzano these are serious things zinguzano nebintu ingwati amagara bitu kana amagara katarumusito ageze yoka kureka amagara kabako okugamba ibintu yabaye bembire ekitambo kya misa cyo kwishuka ekiro kya mataji Akereziya Rogatwa Nyamitanga ogona yashaba abantu kwehara okukoresa orurimi orubi ombwire obutyo ntongera kwerera obwakaruru tusoza nibugambo tusoza nibadesiwe tutekatekaho kandi tugamba tubone kushurura no kumanya kugambo turahana ganse abaruhire ubutumwa bujya kugenda mbe wa Pasika aba TV West ndise nyomo Gideon Omurampara na Ale Waiswa Abakristo mu district ya Ntungamo bashaka kwirinda okurebyana no bwitane omakagabo ebyagambwaho mu kuja kusekero kya mataji had Sacred Heart Ntungamo a Catholic Parish. Enkuyanja y'abakristu erizoba bacera hakereziya ya Sacred Heart Ntungamo Catholic Parish okuja kusekero kya mataji Bwana mukuru w'ekereziya egi Faza JB Tumusime niwe yayebembera misa kandi yashaba abakristu okwerinda okurebyana abantu barebyana umuntu masubiro kiye mwese na mani ate wakwi desa ni university human resource umukazi aisibuti Omushija wa Ruhangogo yagambira abikiriza ngo hate mitima yabihindukire cumwe batandukana no kwitanira mu makagabo abantu monstrant state we are not consistent and we are not reliable and we can what we bamwe omu bakristo bayeta bo mu kitambo kya misa bagamba amakuru g'ekiro kya mataji kireki omukereziya yitu nyinitwe itijuka orunaku Yesu byataho mu Yerusalemu n'ekitinisa kihango abantu bakaragayo bamwakira mu kitinisa bamwarira enkindo bamwarira eshuka bamwakira kandi ekindi nikitwegesa okwegarura busya omu mahanda obutwe bantutamburamu ekiro kya mataji nimpurura kusebera wavamani okusanga izoberi Yesu Kristo mukama witu akataho mu Jerusalemu aine ekitinisa ky'amaani kandi akweyoleka nk'omugabe w'abakristu kandi omugabe w'ensi yona ekiro kya mataji nicyo kiri kutandikaho esande erikwere ya Easter obwo abikiriza barikweteba ekanisa z'okufa kwa Yesu
umugandi abakristayo na nabicarizo muri Yesu omuri district ya Cyenjejo bashabwa obutagarura Yesu Kristo hamusharaba ubwe barukushisha. Ebi byagambwa Reverend David Musana Olivika wa Nyantungo Church of Uganda ahakushaba Sunday ya mataji. Your prayers will be answered. What you have been praying for, what you have been fasting for in the last 40 days, what you have been praying, the Lord is going to do it for you. Hona bicariza bashabwa kwegarura busya umusabite rukwera eyatandikira izuba. Weekend rukwera Yesu natuboneza okwetekaniza okuba abantu abakwera abakumenyera ngana abakurekera yukusisa beitu abakusebeza obezi beitu ntusobola kunga mugisa nawe kubizira kumenya nokutujuna sima ruhanga abakero kino cha Sunday amatagi okujaguza Yesu Kristo nata Yerusalemu nsima omahule wetu abok Reverend Yosamu Kato na Reverend David Musana Puli okutwebemera mu service ahabwa TV West and Elias Rutugusa na Daniel Bingana. Elias Rutugusa na Daniel Bingana. Umureberezi wa South Ankwale Right Reverend Nathan Ahimsibwena ashababa Kristayo okonjera amani omukukora abarwana soboro omakagabo. Umureberezi Nathan yabari yahakanisa ya Nyachera Church of Uganda aho yahamya abaronde 89 kandi yabyari bare ahacombeko eco kutahise kanisa. Umureberezi wa South Ankwale umwanya gw'abashinekerezibweho abashororwa kandi TV West yaberoho okereza ibyantu bigendo mesho butono. Twashaguriza Nyachera Church of Uganda omuri ntungamo kandi of course service leader Bishop Ahimsibwe Nathan okorera ebyentunguka nchikuru umureberezi wa South Ankwale. Ruhango rukugira ngo umukore mu bingo bwose weta kozire n'ubumwe ntabwo cyo kambere ngaro zawe tiwe ngaro onyo ubwo ngani yokwata tiwe mukoko wote kateke ndiko kubumwe ona mazmo bora bumfere peta hona umureberezi yashaba hinji okore senjura eriyo negwa okutembibo omuitaka agwacho mugende muze gukora nanga tironjura no mukasheshe nayo nawe tyagwa anyuma azite kwire nije twabwire wese mwera ranga ajara wadefika kwate fukaze kupinga mwera ranga zo mukrasa akwata kachuma kwandikire ranga aterezebe mweni mu bugende yakutereza mutanzira izoberi amurenya kera tatunga ikisimita chango tukwakira bishop witu tatitu bishop wo mu Ruhanga kandi watayira akateka hamikono abana kandi akatusomesa n'engero nungi ekuturetera ntunguka omwanya gwitu gwanya kera twino kwesima kwamana munonga abo tuteri bare ryita kamasho building itu atira mu trading center abwentasi yiti yo burisa kandi no kureyinga stone hakanisa yiter mu nayombe kwensia itu ashomera muri zo nize mutyo tuyabashirire tutinerve byitu byinji turi kusasirana munonga kuko mukamuzi yasasiye bakama agumeni anu muchokwe TV West TV West bwana kwabeho kandi na kuruyona vision group abantu bona akweza rangisti nsa awa TV West ndisenyomo Gideon Agacencwire Gideon. Bwana mkuru wa Uganda Matters Parish Reverend Father Didas Kasapuri yashababiciriza okwetise byabo babona kuzokana Yezu ombiro birukwera ebihe bya Pasika ebyabgamba obuyabana hayo obutumwa obwa Sunday amataji ahadi Uganda Matters Parish aho Murembo Mbarara. Kasapuri nagira bicyuzo kuturage nabazahi babo mu museji no kwetisizana na mnongo mbere birukwere bituru aho
hona yabakuriye kutambura ahabikiriza batandikira aharuguru ya Uganda matazi batyo ko kugaruka ha Kereziya ubwo barkwesimira ko Yesu yatahira muri Yerusalemu ubwo bone byo mitabayiti kubimanya ukashanga mukabashoma Yesu mu barukomu ukashanga mukabaroje barukomu ukashanga mukabi abise barukomu ukagise abise tubije rizo ninga bashoma tubije rizo agise natero barumashi kunkari jesha kugira ngo bayira tuyita nabo wanji mwene eshahe jine uriyo mwachi mintereza rebe kandi twamuraza muri Yerusalemu n'istinwa nyabara we koro inebyo gukutune tukumure chindo biragarice utahimwe n'umwere Oriyo mwishengero wa Bhoje district Honorable Francis Omwijuche nawe hona yataba mu kishaboku bitine byatugambira hizoberi turo musomo twepanga twetwara mu y'abamani y'abakama y'abebembezi bantu wendo businguzi yende mpora twazeje babo buringaniza biro mugasho omugandi ahari St Andrews Hika umukishaba kwa mataji kwa yebembera Father Felician Kananura kandi yayerko kwatwaho ahabwa abantu bari kwinganiza imibiri yabo na n'ibintu byenze n'abashuma n'abamuhinganisa na nesente n'abamuhinganisa na n'ibindi bintu is exchanged for other things. Bara yudaraza kumutunda siringi zingayi Erizoba n'ikiro cya mataji abakristo nitushemerererwamo na mnonga kuturu kwikizoberi tuba twamanya ngo turene twiririra akatungutungu ko kucungurwa kwetu omuganda hona gecyo cya mataji abeje bashabwa kugera mu cyamirungi no kutina ruhanga kibahwero mishomo yabo ebyaba hal Desta Primary School omukwesi mlecyo cya mataji umunwa oreba ngogo munwa basa kwenda kujuma abantu kuko your mouth must speak good words. It must speak words that construct others. Ebigambe bikombeka. Kombekana. Abashomesa mukombekana muri kuhaburana. Aba TV West ni Susan Chelsea. Susan Chelsea mantuja garkatumreho ntugarkana ganda makuru. Oino mukoronke mbaga yo kugitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera umuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room number 17 ari Mbaguta Street muri Mbarara City ukumanya birukiraho tera noti mushanju mukaga Itano, chenda na mwenda, ananina, tina events. Nito tuango muri burengero rw'izuba, abino buhereza bw'umurembe. Na hato tukikiriza ngo urika shemereye kutandika kwega. Hatshori inzira ngo abaze yamero ruju. Ahari Aliana Junior School twehire kutebekanisa no kwegesa umwana wawe tukamushomesa kandi tukamugunjura kurunji twine nasare na primary okwehandisha ko mwaka gw'2025 kuriyo no kugenda misho ahambuga nkuru zishomero rwebihurosero korano rya town council Mbarara City abashomesa bitu nemiriya abana nibarebererwa kurunji kandi byo kwerinda bimemize shonda zona nangu nebishere byishomero nibasibwa buryomwe okwenda kumanya birukiraho 07 mukaga mushanju 9 na mwenda 20 na mushanju 8 na mushanju na 0 mushanju ina mukaga 9 ni 3 mushanju na 8 9 nemwe Aliana Junior School, a great start. Musei kwa badomu rwa katoli kundongozina nanywedde kano ka Luvera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi katyebule mutolo okolola okotyonguka kwata kano Musei kano bakayita batya pineapple soda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga
bangambye omubiri munafunafu kakigatayina maanyi. Kachigaba ngambye tolina maanyi. Iye naye nenfuna ow'amaanyi butamira ku soda drink. N'abawala nabo banywa obutamu. Nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management. Ishomero lyonka erikyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aha rurengo rwa certificate na diploma omu diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba nkomuntu library ey'omurembe kompyuta z'ekika cy'ahiguru kandi by'emizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry ey'ubwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma ey'okutambuza abeegi ebyombeko eby'omurembe hamwe n'omwanya rugogoma gwo kushomeramo ebitabo ogurukurebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isingiro odakakiro mutahuni ya kaberebe okumanya birukukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri ukaga nemu. Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Mukamanze nalyachi era ddala kituufu inache walya nguza ebizigo kumpi container namba biganye sagala kufaanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususu lutwawudde kaibanda omusajja ngobya lususu lunemeseza amaka gula ebizigo wisiige ebizigo byonna biganye olususu lukulemesa amaka kikino gulo hand and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange. Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu beekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder. Efune maduka wonna ne mu supermarkets. Kuruka yomkahumura muganda makuru Bishop wa North Kigezi Onesmus Asimwe na shaba bakuru b'amakanisa okora kurunji umurimo gwarahanga okucira ebindu byona umureberezo Onesmus abirari hamukoro go kwemeka Edson Muhirwe ahabwa Archdeacon omusya wa Kashenya Archdeacon areho muri Ruhinda Rukunjiri district. Onesmus Asimwe nagira ngo umurimo gwa Archdeacon n'abandi bebembezi b'amadini ogwo kubanza no kuri senta amazarahanga no kwebinde bukurateho mu izina rya Tatitwe niryo mwana niryo mwoyo rukwera. Amina. Omulisa nawe tujye kumanyisa kutoka akora ibindi konka omulisa omulimo gwe gwo kubanza nenki no kulisa okulisa ki Entamazoha. Reverend Father Robin Mubangizi na Father Martin abija bakashitama bakashabanitu izoba ryona nicyo kureberaho cyangwa munonga mukiki wagamba abebembezi koreka okukwataniza. Omukoro ogwo gweshirweho na Minister w'ebyo kwirinda Major General Jim Muhwezi kandi asimira umurimo guriyo no gukorwa amadini mu kutungura ihanga. Manyangu government tumo muhango egutira mu kubingo bworo omaka eji parish development model niyo kureta intunguka. Reverend Edson Muhirwe yemekirwe okuba Archdeacon na nekaye baraganiso kutungura Archdeacon ari yakashenye. Nitwakutorasha byo mutwabure nitundumwanto geraki Bishop nutwiga mukama ryo muhwezi witu nzakora n'abantu nitoyiturasi n'abandi bagire batandikireho aratangaza Yesu we aratangaza. Omakuru aganda ku rugo muri district ya Rukunjiri Andrew Chichera Ankunda yashaba bazire okutaho uburyo kushomesa abana babo ebabagambira obwapekanisa ya Kahororo Church of Uganda muri Rukunjiri municipality babire nibakira Archdeacon wabo akaniseji omurundo gwo kubanza abantu babuza ibushomereki kumana wa dine iwakashomaki kandi n'ikindi kikushaba bastafe
kunombaza kumana atize n'ibyo kugira abana bagende bashome imyuga yo kubasereka bo baje kurisa ubiro bwinji Chikera ankunda abira ryo mjenyi mukura hamukorogo kandi ahijira bicirizo kwejumbiro mu program za government ezigenderire kubiho mu bworo so musye akantu wadeka haka akarete tatsya kuretereki era kuretere akasento mushaho azakakuri nahanga ya kweta na kubaho magaraga taho abishe mutakafu bwa kabiri amakuru agagasha kwa Dan Basibye Ichiriza aboburiza bwa St Mark Rukondo Church of Uganda umurishitagata Archdiaconry Shema District bayihanangirizwa okurinda ekitsinisa c'amakagabo ebyagambo rizoba omukushaba ko kujaguza ekiro ky'amataji ne ky'amaliamu aho burisobo Ukurwo mu rushima abikiriza bashaka kuguma ekitiniisa ky'amakagabo no kuhana ekitiniisa ebi byabagambirwa omukujaguza ekiro ky'amataji no kutasya abanyinamaka omu kibiina kya Mothers Union aha kanisa ya St Mark Rukondo Church of Uganda omuri Kitagata Archdiaconry Shema District Owabireho omunyeshenjero kazi ahabwa district ya Shema Jacqueline Rwabkurukuru owabari omujenyi mukuru yashaba bikiriza kwebembeza rukundo mu makagabo no gukora n'amani ahabwa nyensi yanungi iyo muhondano myingi tunkaba Uganda Human Rights itwakire mushango myingi ya domestic violence ushange muhondano makoko myingi munonga nimba terru maranga abantu mwe mukundane karukunde je yitwashomesa ubweri izoba yaguma mutuma yitu kundo mushija wawe muhereze kitinisa Omugandi habakunde no mu burisa bwa St Stephen Nyakatete Church of Uganda Katenga omuri Mitoma bayihanangirizwa kukume bahama byamaka byagambirwa aha kujaguza ekiro kya Mothers Union aha burisa bwa St Stephen Nyakatete Church of Uganda Katenga Mitoma Heine abayakira mu kibiina kya Mothers Union kandi bashaka kukuuma ekitiniisa ky'amakagabo ekigendererwa cy'ekireki cyo kuzaguza Mary's Day na munonga no kumisa mukindo gw'abakazi kandi cyanshemeza twatasya abakazi erizoba twabatasya omu Mothers Union kandi twabashaba mu bice kureberaho omu makaganyu kandi kureba ngo amaka gabanye n'amaka narishi amaka g'abakristayo gayombe kwa musinje y'okusinisa izina lya Ruhanga gakushakira Onesimus Ndyanabo na Ben Muhozi Reka tugarutse n'amakuru agebye mzana Uganda Christian University, Bishop Baramu University College, Kabale, nibakweta okuleta okushaba kwawe ahabwa amashomo g'enshuro yo kwa katano omwaka ogo. Amashomo ni gaga: Bachelors of Business Administration, Procurement and Logistics Management, Social Work and Social Administration, Public Administration, Arts in Journalism and Communication, Information and Technology, Theology and Divinity, Arts with Education, Science with Education, Bachelor of Education,
Education Secondary, Bachelor of Education Primary, Higher Education Certificate, amashomaga garya harurengo rwa PhD, Masters, Degrees, Diploma na Certificate okuruga omuyubitebu. Beine byo kwera beji okukoraje nka Computer Lab na libraries za famu na studios. Website ni www.bbuc.ucu.ac.ug. Esimu ni noti mushanju munana mwenda 11 885 nshanju ne 5. Kulwa MTN Uganda olukiiko olufuzi n'abakozi bonna tuyozayoza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Edward Frederick Muwenda Mutebi ow'okubiri olw'okukyuka ku mazaalibwa ago ag'emyaka 7. Tusaba obulamu bwo bujjule essanyu oyongere n'okutuzaamu essuubi. Era tusaba omulembe gwo gwongere okuleeta obumu n'enkulaakulana mu Buganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu. Wangaala nnyo omwana wa Muteesa, wangaala Ayi Ssaabasajja, wangaala Masomoji. Hey kids, we're going to count today. 1, 2, 3, 4, 5. Enjoy 5 ways to love your baby, smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Original to nurture your baby, aloe vera to protect your shibubu skin, cocoa butter to comfort your pinku, mild scent to soothe your little one, and avocado to soften your buju skin. Available in all supermarkets, retail shops, and cosmetics shops near you. Move it, baby jelly. All day confidence. Man, ballet took forever. There's no ballet here. Who took my That could have been bad. Mountain Dew. Do the Dew. Omakuru ag'ebyemizano tiimu y'ihanga ey'abasigazi abari hansi y'emyaka 17 erabiraho kwetaba omu mpaka z'ekikopo ky'ensiyona ezirikwija kubaho omwaka ogu omu ihanga erya Kata. Cubs erabireho bwanyuma yo kugutura Gambia gori 2-1 omu mpaka za AFCON Under 17 eziriyo nizihindira Morocco kandi ebire tiimu ya Uganda iyo kubanza ey'omupiira gw'ebigyere kuza omu z'ensiyona. And the referees there. Gambia, who are in danger, they've scored within 20 seconds. It's the perfect start for Gambia. Elvis Torak, the cross is a good one, and there's an equaliser. Uganda are back in to have the lead, and they've come from behind. Elvis Torak. I feel proud because we are going to face big countries like Spain in World Cup, England, so I feel very proud to face those good players again. I feel like we need to push more. Because the squad in the first minute, we had like 89 minutes to score. Musanifu nnyo kusooka njagala okuwa obuwanguzi buno eri for president in Engineer Moses Magogo webale nnyo kino kikugwana because wajja wano obeera naffe almost week 2 osula naffe olya naffe kino kitegeeza kyamaanyi nti tuli tiimu emu so tiketi eno tugikuwadde World Cup webale kutuza mu maanyi. Njagala okugamba nti musanifu nnyo bannange eri abaana abo bakochi benkola nabo ne buli muntu kyetwaloota okuva ku ntandikwa era tukituukiriza. Brilliantly. Okubomera ebimulungi w'amakuru agacentrana agakusiona Mbabazi Charity na Loyce Gava aganeteje agakwisia wenyencha kare kutandikana na gihangwe murare kurungi.
eshaha za bishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. Mushana Productions ne kuchibwaho Muju Hotel. Mushana Productions. Endagano yitaka, endagano kaya bendagano, endagano yitaka, endagano kaya bendagano, endagano yitaka, endagano kaya bendagano, endagano yitaka. Endagano kaya bendagano, endagano yitaka, endagano kaya bendagano. Ukozere mitwaro 36 manere ndano inde sentence ezange zina turantira mushego nyabo ukwasereza manere nda wateze na nyina mushego zakora 18 twagureje duka atokozere mitwaro 36 ubwire bwa manere nda bukwire no kwayo 36 ebintu madara tibirum ekitabo kirimo bushekyo ryo nompa ngumbari nijaye mirunde ngende kushangeje duke cinjire erwe kufuri ibiri ihangwe nza kujanshanga samuraha ibondo rikizi bishuwa duka toraterire ho bantu huwa mushango washanga nakora ki orobuze byo gukora samura kuberire kisamura we ishayina samura washanga nakora ki washa duka kartori ko kugira ngo shorora abantu ubwo nanga yisho ho batisha ako musheshe muranyo bati sente za uneshi tabo chao ngo nenye kwasi ekitabo cyawe ne sente za mbibi naza kugaruka nyina shange we sente zona ezogurize kuyo ejeduka njigura bitungishabire sente kanga nakuja nyina sente zona shango ne kitabo echo kwera mwa mabanje echo ninchenda echo guriza munyina ndebe ntasya ndebe nenshohoza nyina mshange kwa Shabira sente konjera mu bintu zimbiri shabira sente mununda ezoguza nozita ati nyina ngara kanshange kitabo nyina ngara kanshange kitabo staro ne sente zone zo ojo garike muza kunyetegereza ojo garike ho ejana standard yone kurya no mbuze kitabo no chimbuza nko hasha
amateka 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 yaturemesa amaka amateka 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 yaturemesa amaka amateka 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 gaturemesa amaka amateka 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 gaturemesa amaka omukazi